Balorean jartzen dugu batez be, zelan proiektu hau jaiozan bere garaian elkarlanean, arlo publikoak eta arlo pribatuen artean. Alde batetik administrazioak apostu egin zuten, Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiak, arlo pribatutik frantziskanoak beraiek, lehenengo apostu egin zuten beraien etxea ipintzeagatik proiektuan, eta gero elkarte profesionala, gestio zentroak, zentro teknologikoak, hartzaiak, lehenengotatik egon diala proiektu hontan, eta urtez urte eta momentuz momentu egon diala proiektuari bultzatzen eta indarra ematen, usteot hori izan dela garrantzitsuena eta zer suposatu izan du hasirentzako elkarlana, kolaborazioa batez be, hori izan da. Eta bestalde ilusio hori arrakastatsu izan delako proiektua, nik uste berritzailea izan da metodologikoki eta gero arrakastatsu. Adibide izan da beste batzuentzako, beste estatu mailan sortu dian beste eskolak adibide gisa gomiztegi izan dute, hartzai eskola izan dute. Ikusi dutelako helburua bete diala. Daukagula sektore bat dinamikoa, gazteak inkorporatzen dira, oraindikan beharrezkoa dira, gehiago horregatik oraindikan hartzai eskola mantendu egin behar da eta indartu egin behar da. Hartzai eskola hasi aurretik, ni formazioko arduraduna nintzen, Eusko Jaurlaritzan, nekazaritza sailean, eta izugarrizko kezka geneukan, etorkizuna formazioan oinarritzen genduenak, asmatzeko formazio berri bat, formazio egokituako bat egiteko. Eta hartzai eskolako proiektua zan hildo horretan lehenengoetako esperientzi bat. Ardikin hasi zienen, nerean etorri ziren uraikia, ardiko behiekin zekin inbartzuen, nik esan nian, nahi ardi gustatzen zitela, eta baita Nikolas ere ardi gustatzen. Eta orduan guardian hori esan zionen, ia urte hartan bertan, ura ipini zituen ardik. En una de las reuniones en Huarte Araquil, en Navarra, pues salió el tema. ¿Qué podíamos hacer? Pues porque ya veíamos que toda esa mejora técnica que estábamos implementando había que decírsela a más gente para que hubiese más personas que apostasen por la oveja autóctona, que apostasen por la leche. Beste ogibide edo profesio gehienak eskolatu egin dira. Ikasketa barriak geukin dabez. Hartzaintza hortzera gure ogibideri zarrena. Euskal Herrian zarrena, danetatik ogibideri zarrena hartzaintza izan da. Eukidu leku bat zoragarria, nik uste oso garbia dela. Eukidu trajektoria bat, hartaldearekin. Hartalde bat beti oso ona izan du, eta bere manejua oso ona izan da. Oso aurreakoiak izan dira genetika hobekuntzan, alimentazioan. Conocí Gomiztegi como una explotación un poco especial, ¿no? Porque éramos frailes, pero como trabajaban ellos a nivel de programa de selección exactamente igual que cualquier otra explotación. Solamente pues que igual con más ímpetu, con más desenvoltura, con más entrega hacia todos los demás. Y bueno, entonces luego empezó la escuela y desde ahí pues hasta ahora. Gomiztegik eman dio Arantzazuri olako goxotasun bat, honek eman ez zitekeela. Hau komentu handia zen, baina gertutasun hori, etxeko giro hori Gomiztegik ematen zion Arantzazuri. Guretako ikerlaria garenez eta neikegoko partaide garenez, uste dut aukera ezin hobea dela, hartzai munduan sakontasunez ezagutzeko, beraien arazoak detaile handiz ezagutzeko eta aurrez aurre arazoei irtenbide bat emateko. Para nosotros fue el punto de inicio. Siempre marcamos unas directrices cuando empezamos en un desierto, no sabíamos dónde estaba el oasis, pero sí sabíamos que queríamos hacer algo muy parecido, muy similar a lo que era Gomiztegi, ¿no? Entonces siempre nos basamos buscábamos en internet, buscábamos en redes sociales, contactamos con Bati esa primera vez e intentamos marcar unas directrices que fueran muy similares a la suya, pero luego nos dimos cuenta que no podíamos alcanzar el nivel de excepción que tiene Gomiztegi. Geure tradiziozko ardigazta ondu horren balioa ukaezina da, baina ikusi duguna da azken urtietan, eindan elkarlanari esker, sektorea profesionalizatzera iritsi garala.
Bai, gaztagintzan, jende gazte pilo bat zartzen ari da. Bai, egia da, agian urrengo 10 urteetan edo batzuk utziko dute, seguro adinagatik, baina momentuz ikusten dela, bai etxekuak edo bai beste gaztandegi batian, zartzen da jende oso gazte, emakume pilo bat, hori bai, gainera. Hortik dator bai nortasuna eta bai etorkizuna. Produktu hauek ezin dira galdu, eta hori ez galtzeko jendea prestatu behar da. Mi relación con esto que estoy ahora trabajando es básicamente por la Escuela de Pastores. Yo me fui a la primera promoción de la Escuela de Pastores el año 97, creo, 98 por ahí. Mi familia era productora, trabajábamos con las cabras y las ovejas, pero solo para lana y carne. Y bueno, conocer las ovejas lecheras fue realmente muy impresionante y me enamoré directamente y sigo con ello. Nosotros buscábamos información para hacer queso. Nosotros lo único que pretendíamos era hacer queso. Ovejas ya teníamos, pues bueno, las ovejas las teníamos controladas. Ya en eso no nos tenían que enseñar nada, solamente hacer queso. Pues bueno, nos llamaron de Aránzazu que había un curso. Pues bueno, vamos a probar. Creyendo que sabíamos todo de todo, eso que se suele decir, ¿no? Lo único que sé es que no sé nada. Pues es lo que nos pasaba a nosotros en ese momento. Betidanik izan dugu bai ardi eta bai behiak etxean, esne saltzetik bizi izan dira gurasoak, eta pixka bat ni jakin nuenean artzain eskola existitzen zela, pixka bat hortan segitu nahi nuen eta joan itzen harat gure ikasketa hundi bitera eta oso gustora. Berriz ere errepikatuko nuen ikasketa bakarra izango zen hau. Bueno, niri pertsonalki egin zidan indar handia emon. Ze joan nintzen apur bet, gure etxean behiak genituen, eta baino nik beti gure nauen hartzai eskolatik pasa, ez dakit zergatik. Eta hori egingo dut, eta azkenean eman nuen pausoa, eta izan zen impultso handia. Itxako amets bat izan, konbiste hartzai eskola joat eta zera, eta gure ametsa azkenean esertu inde. Hemen gauz, eta han ikusi ginen gauze asko ezkin zen jakin, eta beste mundu bezabaldu zen, mundu bezabaldu zen.